Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rin sa zeme ko na pumangai dale. Kedai pre mena COVID-19 rarit pezet kacambe zai rarit lasu kantebe Omicron varandu hingza bambe prege Cyprus kedai ke corona rarit pezet kacambe pezine Delta Cron petsela leje kecele. Apo rarit Delta Cron genetic background prarit pepetak piwang deze corona rarit Delta varandu nzoleze pezi Delta Cron kecele. Machi kime mena saz apo COVID-19 rarit Delta Cron ze Omicron na Delta varandu nzoze apo kuno haroleze professional Leondis Kostikis University of Cyprus na salay. Union Health Minister Mansukh Mandaviya na znai kreke zes kuin tangmage saze need PG counseling national eligibility kam entrance test postgraduate apo exam za India kadege regulam ge master of medicine zai master of surgery kateke ne mahange government exam kabe thopet meleng ne du counseling kachelia kabe namai kreke ze kreko nating kumchang nazang kai kono gane chugule za hai ta ga rangba ga dale. I the Supreme Court India mago turambe ki dilang bena regulam ge keteke ne mahange need PG exam tingkom chang na jang kai ket zai tingkom chang na jang kai kanagu te rahang phugai bedele kidei prege minna ki mena kalak te zabam mako kilungge kang kyut pe khorui du kan sabe punik dung maria sa kang kyut gumze Gujarat state Ahmedabad kudu kang kyut pe khorui te pui pezina abi kchebe lungkyo ga be tingna mi pui hana ka wangze ngidi ngize kasarang kang laksna gu leize sale Gujarat police marasam pogbe sai suize teipui pizina ebi kchebe hna kang niwangze chirat patal madhuvan green party plots Ahmedabad ka bam pevna kasarang kang laksna guche hingi ga de leize kchele Siga COVID-19 protocol hindi mina ki mina phemakcha Gujarat police ne hetepui ebi ju kungkut pe chirat patel nai pakang me mina hangna urvis patel nai DS Maharia du tuni leja kchele zinai kreke ze squin takmage Manipur Pradesh Congress Committee Vice President zai spokesperson to zambu Chautolian Amona Bharatiya Janata Party BJP ke gut kaidale Chautolian Amozana ka Manipur Legislative Assembly ke emulative zalale pazating kumkrojes nage Indian National Congress ke ne 55 Assembly constituency ne ke pedale Union Environment Forest na Climate Change Minister zai election in charge of Manipur Bhupendra Yadav nai Chief Minister N Biren Singh zai Union Minister of State Pratima Bomik ne Chautolian Amodu haguize chaze lugai dale Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ne znai kreke je queen tamage saze na Korea changba Delhi national capital ke lockdown tora pogu government na ningmari leje ke chewle zai anwi hai minana hazuchup kami zabam di zai a lockdown tora nang mangle je sale Nagaland government na COVID-19 rarit India ke dege tool chu zengke zabam de COVID-19 restriction maring to beteze India ke chebe hai de pepet kai dele ai po COVID-19 restriction India sai suize chogu meting kumkro ko na pege bam leina Nagaland state be wa leina COVID-19 rehe pakna ba dos kaplo lusudu negative report COVID test lube RT-PCR TrueNet mineki za mimui ki kro lube test lube ze langchum nonge Nagaland state be wa leina te wang release Nagaland government na saling Zai chogume COVID-19 negative report pungmak chembe o malena COVID-19 test Nagaland state girobe entry point ge test lose punugu negative report pe makpatana miki ye zai government na pebe zane paid quarantine center ge negative report pe maktana bambula ge chele Union Health Ministry gumara sampoga besai suize znai kreke ze screen takmage India ke dege COVID-19 rarit draws a positive test pe memina laket changring skui hastroke himro ko namedu positive test petele Ji meroga South Africa ke dege na COVID-19 rarit pezet ke chambe zai lasun tebe Omicron cases ke na draws me changchum hasrong ka ku chumela le zai Omicron rarit ke na draws irai di me plan te je changket hama digest me irai di le je Union Health Ministry na sale Zai India ke dege Omicron cases na draws me state ke lang betuz Maharashtra na changket skui Delhi na haming kro ku chum Karnataka na hama dai ket Rajasthan na ha chum reaction ku chum draws la le je sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu report sai suize znai kreke ze screen takmage India ke dege COVID-19 ro kaplo nume plana tuz kro ha ke ringe ke lag ringe sno sang react stroke hashtag timing yem do kapu de leize sale
zai zinai krieke zi squin takmage India kadege COVID-19 rahu first dose na second dose kapai ni mariak plana tuze lag riak set squim do kapai na leje sale zai na lang betuze national vaccination drive gu report sai suize COVID-19 rahu covaxin na meting kum kremi ngene ting kum krote seria sangma kablo lume plana tuze India kadege krok na do kapai na leje Union Health Ministry na sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni mele indu to dele